Lympung ye kai badminton ye kabela tip ru kum ka 38 Meghalaya State Badminton Championship arjar arpulai kabela ne lai ngilin ter hapo ke Indo Stadium Nongstran kala poi no shakabakut ha kabalawan ban penha perdana ye ke Lympung do MLA karam rajer ngam RG Mumin haba phai shakate ke jinge kun final kabela long minta ka sngi kiladon hadu lai spa nyau tili ke jinge le kai kata nadu ka doubles singles mixed doubles kin thei bat chinrang ha ki kardan ban nadu ki ba hapo ka khat lai khat san khat nyau bat khat khandai snem but kiladon ru kajingya kun haka men's but women's singles and doubles. Kajingya kun haka women's doubles ya kanam ladu la yoban kur daga Sejal Joshi but Shatal Joshi na East Khasi Hills District. Kat ba haka men's doubles but la yoban kur do kifa Shulai but Rigu Raj Nak na East Khasi Hills. Haka men's single ya kanam ladu la yoban kur do meban ker Shulai. Kat ba haka women's single la yo daga El Sarika Umdor na East Khasi Hills.